novo ugrađena vrata sa teflonskim ćaurama. Problem, stvarno nije to neki problem, ali nervira. Pošto su teflonske ćaure vrlo glatke i sliske, dogodi se da u nekom položaju vrata samo od sebe putuju. Dovoljno je mali disbalans u ravnini, malo promaje. Kako to rješavam? Pa, relativno jednostavno. Problem se samo od sebe riješi nakon nekog vremena korištenja, ali pošto stranka neki put ne želi čuti taj odgovor, napravimo sljedeće. Evo, teflonska ćaura, vrlo sliska stvar, zato je služi u principu da ne bi škripalo. Malo piturske zrake, da stvori otpor, to neće narušiti funkciju vrata, niti će oštetiti ćauru, pošto će se traka nakon nekog vremena potrošiti. Evo, vrata sam obisija, nemaju nekog velikog otpora, položaj putovanja je bio, više ga nema. Samo smo malo povećali trenje i riješili problem. Ako vam se sviđa moj kanal, imate button dole subscribe, pritisnite, pretplatite se, to je to.